santilhu Nikela kulbal sa khunjik dehble qak angel tsoloksa lisa tilhu lish kholomi liqtsolbal chiru likutana inashche liqachuam anak kwan naknoko iloksa liqahunsutam naqakeretal naqchishkhunili ratin liqagwa Jesus likishche naqta kulman qlita qileb sashqikeb likutan jojiganan chikulman chishkhunili esilali naqtawsa lihu Mateo capítulo 24 versículo 6 toxali versículo 11 yo kepchitsaqlo cruz ashnaqwa naqwanaqwi terabinaq yoqli kamsixi malakh utlikyal resili kyalog abanan chek ekretal meshikwak shbanaq tentota kulman qain apan tohmahi akhli rosokhik tekwakli khek chishkamsinkil ribeb tenamitrik in khalanchik tenamit akwabehrik in khalanchik akwabeh ut takwan khek kweh ut hik sana balchina khek chishkhunila in hanak shtiklahik linim la railal toho anak teshqash tesik chirop tesik teshkamsik utshik tesh ilek shbaneb chishkhunili tenamit sa inkaba nabaleb te luktak shol sa eblikutanaan teshbalak irib utshik teril rib chiribileb rib te kwakli khek chak probetak balak utshikileb li te balak ik shbaneb haan yekwe anakwan may katabi haan naan li yoko chiril balanakwan Relichiyalak kwan ko chishu aminkilep eblihonal ashal kau chaah chikliqachu amanak kwan utho kanak liqagwa Dios nashpatzqe naqtaqaka kubrisile qakwan khikrik inaan li apóstol Pedro kishiaqui salihu primero Pedro capítulo 4 versículo 7 li rosohik chishkhunilik aqreru nachchik kwank chikwank bi enaleb ut aha qeru chitihok chandu yoko ribeninkil lish kap kolunik liqagwa Jesus anakwan Makaudesim bilo matoshtaw chityo on liqagwa Jesus naqtul el liqagwa Jesus tohmahinak ulun hainaraq nashenak la utohkwan liqahonal resh kaudesingil qib resh kagubrisingil liqakwan khikrik in liqa Dios liqachu am sa humpat na numek chanchan liqaho nakotung hun kamukak uchirishchikaan nasach chanaqui li hu Santiago capítulo 4 versículos 13 ut 14 ut yalaqui Nakahelu takakere talain. Kui lao nakakwanah kui tohyo yoko ing anakanaw sa hung amokshik ing anakanaw kulach. Muko tsaka hunilo tajik takakush num singil hunak likutan. Utaan lishtiyala lilikagwanhik sa shbena ruchichoja in lishtaanek chisa limak lisusu sa shamal lima usilal. Utho kanak likakwa na koshbok chish kaure singil qib. Shkaure singil kacholi kapabal rikinaan. Shkoho bangkili kapabal rikin lika Dios. Shbanak ahel rusa liqachu am naqtoshkol ma hun chikat kwaskwitsin taruang chikolokre ho liqaqwa Dios. Nakuajak kuya bokbal naqtachik chitilbali capítulo 80 relihu salmo. Ahosh chaqalru litsamang chiru liqaqwa Dios. Utakaketa shaqcho qea naqkwanaqkwi chiru lihonalain. Shbanak chiqahunil naqaj akobresik sa liqachu am. Sa humpat na sach sa qachol lishchab ilaliqaqwa Dios qikin. Nikoshlanaq mahun laqpa manel li nashtial shqe sa lishchu am li yojish kebal retalish kagwila li kwang sa iblikutana naqkwan inka tarakta rataw shebal re liqagwa Dios at qanimah kwal Dios choakwil rikinish ni malaku silal ut tokolek Salmo 80:19 Naqlao naqakul sa liqayu am chish khunili kishbanu liqagwa Jesus chiqish aranchiru li cruz Naqnaqakeretal naqliqamak shachobresik rikin lishkik liqagwa Jesus ut naqnaqakeretal naqnakoshtiqi rikin lishtiki lalaan ut sashkaba liqapabal rikin liqagwa Jesus naruna kakohob lanchol naqkol bilat shban liqagwa Dios liqagwa Joseph de Sinqagwe nakatkoy benisa khonjik liqagankhel